Mày y cái này cái tụp à? Phải bông bẹt. Tao mà mẹ mà núp ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu sini aku bener. Mày thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kumish benta banyarap ikilong kami bikin yo jaka kapapaka bat kabasngan wan aibun yiki khalong habaki wandan kam shasor mairang ke New Hope Cluster Level Federation Multipurpose Cooperative Society Limited klashna ka ying aibun khalong lani ka breastfeeding hut hamairang mission marpersha bat ka mairang Presbyterian Higher Secondary School. Yang ke breastfeeding hut kebelataya pela ke office ke New Hope Cluster Level Federation Multipurpose Cooperative Society Limited lawan ban play de Junior Rural Development Officer uba JC Lingwa hagajing dan lang usoda kasnong mairang mission uba Beltestar Rani kinangkit kam ke New Hope CLF bat kiwe. Uba Lingwa ulai kublay ke jing Shampang ke New Hope CLF ban shnai ke breastfeeding hut yakabakin pliru mangasngi namar kini ke breastfeeding hut kan long ka jaka ka basingan na ka benta ki long kami bat kan yarap ru ki long kami ki balik rai ban aibun ki khlong ha ki jaka pat ba kalong ka ba kapang na benta ka New Hope ba la poi kasni ba na si nadu putu ki por ki endong ka jing ya jing keren jing pusan ha lo ki activities ka ba ikwa banle apa kasnong ka bala ban yarap ki long yeng ki kun di punta mata kasi kalapay bat tentang kitbook kit luyang ya ka CLF kani ka idea kata ka innovation ka ba pila le mata kasi kanang ka ba laban yarap ya baro ki ba akin dikitan ka CLF ka di Ambidi bat ke kot ke kia bat ke jing bit jing biang tu ki kun hep ki berit ke jungi nrei mapi kum kilong kumi lingba kanika CLF kepada napo jong kanika dong ba kanika snong ke jungi lawan ra sibun ki program ngala judan bonsin bagi program ke jongpi bat ngangej kamba ki weipat ki program yak ba pensale kinlong ki jingkerku naga benta kay melang salang hagaju por nagaliang ke junga ba kumuni ka por nganam don sibun ki gentian bana inrei ba kumuni ka por nga ai ke jingkerku gerdo ka kitbok ka kiruyang ya pi kum kilong kme ya pi kum khot jong ke CLF nang yai trei sitong nang yai plek ki jengmut jeng perkat ke jongpi kanu ke kam ka ba pile ngangai skam bakal long ke kam hak bala ban penjeli penjanai nak benta ke kam ke jongpi baro ngangai skam bakal ni ke program ke pilai wanra hak bakum ni ke sniru kan long ke jingkerku nak benta ke imlang salang bat nak benta ki long kmi ki badan hakeleng saudang jongari ke jaka ke jungi bawan lagi bisnong beper kini kalong kalat ya ke bab la prie ke bakum ni ke jaka kalong ke jingkerku bak ke jing singai ru nak benta kilong kumi ke jungi kini ke breastfeeding hub kalong gawe na kita ki innovations ba nasi kuminen na asu ya to khana kai ba mo la shai kasi kan dan kata ka play kata ka breastfeeding hub de bon ki brio ki lingwa nomor kani kedik idea ka ba phep ha nomor hapo Meghalaya nga try 4 don mon pajudan mo pra let's say shwe ki payadon dai ti kita ru ki alam lingwa ka ba mudyo mo kata dai kata ka breastfeeding hub tingo anga ki SHG ki A ki besni ki along perkhat kham chakman ki ba let's say mo bonsin ki perkhat tay ka livelihood activities andrai ngapet per mangarung ka office ki jopi ngapet ki priorities ki jopi ni ba kadan ka health sanitation at nutrition dai ka priority jo ka CLF di kumta lingba gitu ki priorities wala ben penwan nya kani but lingba kani ru kalong gawe
ba let's say kala ban address ya kata ka bagi ang ka stunting dai nomor kata ka stunting hapo ka jela bro ka way kadang ka study ba hapo West Khasi Hills katuga por dai ka may rang kadang hap ka West Khasi Hills ha gitu ki por kapag i baka may ka West Khasi Hills bro ka way kadiga ba hetab kata ka stunting rate kata ka stunting rate kamut kajing lang duna ka rinyang habaya day bakas nan mo ti lingba kata ka peni ba hapo West Khasi Hills tutup lang mentay ka Eastern West Khasi Hills baka he baka kata ka stunting rate ti kata ka stunting rate balay ka he kamar babunsin kata ka baong ka nutrition hapo baki kina kinang rate kimi ba day ti bunsin si ong ba ya kani kajing ay bun yiki kulong lese hadin baka bun ki kime lese nomor beli habibe skiling ka ki habibe siki jakatre dai kilaban atang hapo artayo ya ka ay bun kunto bat hadin ki ani sadaki way pat ki jaj supplement dai kilaban du powder lactogen kini tu long basniu bah mo nomor ba hadin baka ikulong bunsin hadiban ay bitang nakabun kime hado ngrubna ti kani ka initiative kadi ka way nagita ka ba let's say ka bala man penwanra ya kata ka change hapo kani ka mayrang ka block ka jami hapo ka district jami para ka way but bala ban yarap ro na benta kani ka 1000 days kumba baro kinong ikran ki ba hamat jonga kinaya kran ba kilay ong ba kata ka 1000 days kalong ka ba kalong ka ba kung sanha nakabenta ka kami ba ikna namar ki ong sandai banay kamut arspa anyo hosgi por ba ikulong idan ka kapo ikibi dai bat sa lay spa anrusan sni lay spa anrusan sni along arsnem along new spa sni bat new spa lay hosgi bat arspa anyo po kapo kami siya jarski ti kata ka konsep kami lingba kata kan ni kani 1000 days ti ya kani ka breastfeeding hap ro mo blessing ikit bok ikit riang ya kani ka siyan ko jok pik lang ba kilaban long kita kiba laban ay jingirap iki long kami kiba dan ni mo kiba dan kam ya kata ka safe space marbunsin kadon kata ka baong katabun bagi leran ki breu mo lese habar ban ay bun ban ay yu ka tempat dalam kalong banjing leran ke reling ba ka jingdan jo kani kalaban penyarap ru kita ki long kami kiba laban wan dan kami kani berkunjuru haju kopor lese ya kani bon ki bampa ya tip ba po kasnong mo tiling ba banyo ban wan kibrio ni ngatrai ka bahaba pila ko promote ni kani kan ya petip ru ikini kibay hangni hangtai po lesi di poster ni kitni kitai kibala ban petip ni kibrio ba kani ka breastfeeding hut kadang hangni ka ba kilong kemi ka ya lenti nang ni ka wan dan kang hangni kila ban pendon kami kani pitang kat ni hi nakaliang ka jongang sa simpan ay kublay na ay kitbok riang ya baro ki CLF members, ki BO, ki SSG, but nged ba kani ka initiative karang datang kabasdang ya ki ba dangwan sa paghadin. Kani kerukom ai pun ki kelung ru lada pimyo ban song baha kemut lada pi ai pun ya kami ru nginam la ban penmi than ya kabun lani hadu pai tai kelung inda kedang. TKA ke bangawan ra hang ni ha ka new home CLF kelong ba hoi kini ke jaka kala long kamson mo yo lisi kala kamduna ki long kemi ki bawan don kam here hang ni ngidon ya ka school nang ta ngidon ru ya ka bang hang te haneng nang ta ngidon ru kiwe ki office ki bahang ni marjan nang ta ngidon ru ya ka klinik hang te hakman ti nang ta hang te kam shaneng ka don ka office im ti hang kam hang te ru ka don skowe ka klinik jong ki doctor ti ha kani ke jaka ka ba cek buan pa kinong wan dan kam tam ni nga la ban kren hakni ko por mo ba kilong kemi lani ki dekat SG ki bana kani hok cluster ni la ban wan ra lani ni la ban ai awareness ba ngi dan hang ni la bo khnang lani ni le khnang ye kani ka breastfeeding hut ba kilong kemi jong ni khnang ba pinyo por mo ban ai buan ye iklong lani ban wan shong aram hang ni ha ka breastfeeding hut tingi sugar pat ye pi ba pila banwan syong hang ni kani ka new hope CLF ni pliman kesni ti hang ni ngakerpat ye kilong kemi mo baling ba kani ka breastfeeding hot ni la ban kershan ye kilong kemi jong ni ngi kermen ro baling ba jong kani ka breastfeeding hot ni la ban ai kanuksa ye kiwe padi ki CLF kamtam ki CLF ki bashatesha ki than ki ba
Syakitan nong kendong ki badang rap dang yang bha lingba kaniu hop nila yol se ban ai kani kum ka kanja jingtep ye ki we ki CLF ban nila ban bu kum kini ki breastfeeding hot kanang ba kan yarap ye ki long kemi jongi